ubu hakubura inshuminje akararo kuterwa abembezo muri Shema municipality hamwe na Sheme y'amashuma baragayo kurabira batezi bakaruru ukuranziya hare bakamenya iki barkwenda batari kutemberwaho bebembezi aho Professor Elijah Mushemeza yarabara bakuza kutera ka Shema y'amashuma kuruka kuri municipality ngo tegekeraho bera kutumbu kwati colonialism etebe zona sikaga ko turuka obaneza movement obane MP wakazi obane RC5 bene atwa municipality bije bategekera wahati abebembezi n'abaturana bashobora ko mwebembezi aine kurondwa aine kubari yogwe arikumanya bizu by'abantu akaruru twera ke baro tandike kwego kubara barira Professor Mushemeza ni kwagiro mu Rugarama ahabwe nshonga nyingi munonga akagenda Nyakaramaha yafiro secondary abantu babona na ruhorobero kandi bonabona abana kubatwara rya Kasinga mwe bashomera ko kofe batopozana tombitira achenda nani ndabona ni sama kwikumira bitano mutera karuru keshonga kandi na n'ikindi se basausi muriyo muzamugiro musango umuri municipality Dickson Kateshumbwa ryo mnyishengero nashobora kumwebembezi atari kumanya umuntu wa burijo nubwo atari kumanya kiri kufa mucanga tayine kuba naheba umugisha ayakwasa kwiha umuntu omumberambi akamusyo mumbere nungi turukwetaga bebembezi abakutera pokopoko ukasanga umuntu nahibembeza ngo bamuronde ahabwe bishuba umwezi wa RDC abwashema yashobora ko kutera akaruru kenshonga nubwo muringo gonka ugurukubasa kutaho omusinje gwentunguka yo wirobo negambangu protecting the gates ninga shokurinda ebyo ebiwe ebitwakozereka ka NRM ebindenyo kulinda no kureba kukwatera akaruru bweni mbashaba twibuke kale okusyamanya gamba LC1 Eli 15 otuimuke kare kwa station ezama yakwire shaa emu ya kasheshi amakuru agagasha kwa Gerard Tugumi ahabwa tayari West omuri Shema.